Poštovani čitatelji i pratitelji Fight Sajta, ovim putem za vas smo pripremili najavu FNC Armageddon turnira koji započinje u subotu 22. kolovoza borbama lake i srednje kategorije. Tim putem s nama su dva borca iz American Top tima koji će upravo u subotu nastupiti, a obojica su u svojim kategorijama u užem krugu favorita. Patrik Čelić i Gianni Barbir. Momci, pozdrav! Pozdrav. Dočekali smo napokon Armageddon. Prva će vam borba biti u 2020. godini za obojicu. Kako se osjećate, Patriče? Evo, možeš ti da prvi jednom da lakšim kategorijama damo prednost. Da, pa evo, osjećam se odlično. Još malo sve to kreće napokon, pošto smo mislili evo, da ove godine neće biti ništa, kako je korona i sve to, ali evo, pokrenulo se nešto, sad je završna faza, skidanje kila, još malo je ostalo i krećemo. Kad već kažeš skidanje kila, kakav si s tim, u kakvoj si fazi? Odličan, evo sad smo u zadnjoj fazi, radili smo water loading, tako da 3 dana je išlo po 8 litara vode i evo sad je taj zadnji dan gdje je 1,5 litra, tako da osjećam se za sad odlično. Imamo svoje dečke koji nam, nutricionisti koji nam slažu prehranu i sve to, znači dečki iz Nutrivisiona, tako da nismo gladni koji inače što smo bili, tako da odlično, evo. Gianni, ti? Pa evo, ide sve super. Ovo sad s Nutrivisionom što radimo nam je baš onako, osjeti se razlika od prije i mogu reći da se nikad nisam dobro osjećao ovako pred bilo koji meč do sad. Pripreme su gotove, da sparinzi su gotovi, znači ostalo je samo još da održite formu. Ostalo je samo još malo do meča i idemo. Kako ste proveli ovo vrijeme u 2020. koja nas je ovako zadesila, sve zatekla, da kažem tak? Sam si ti već, Patriče, rekao da si mislio da neće biti ništa od borbi, ali evo, ipak će... Pa tako je. Kako je korona došla iznenada, onda smo sve je stalo na trenutak. Evo ovaj moj sad protivnik Hrvoje Stepić, s njim sam trebao imati na FNC 3 prije. Trebao sam već imati borbu, dogovoreno bilo sve, ali kako je korona došla, sve je palo u vodu. Tako da meč će se ipak održati. A ovo ostalo, kako je to sve nastalo, dvorane su se zatvorile. Ja sam bio krenuo radio sam jedno dosta dugo vrijeme dok je bila korona i onda kad sam saznao za Armageddon krenule su pripreme i tad nisam izašao iz dvorane. Ko tebe, Gianni, FNC2 si bio glavna borba, sjajan nastup i onda 8 mjeseci bez borbe. Kada se bilo očekivalo, fanovi su te upoznali, očekivalo se da će sada krenuti tvoje uzlazno, ali evo, 8 mjeseci odgode, da kažem. Ja sam 2020. otvorio sa ozljedom i prije korone, pukla mi je kost i ligamenti, tako da sam ovu izolaciju i svo to vrijeme potrošio praktički na oporavak. Tako da mi je možda i u dobro vrijeme došla ova korona meni. Tako da ništa, sad sam se vratio treningu već 4 mjeseca. Trenira se ozbiljno, forma je tu i to je to. Kako vam se sviđa koncept Armageddona? Turnir je s 3 borbe da biste uzeli prvo mjesto, ali to vam je odmah čak 3 borbe gdje ne smijete napraviti grešku. Jedna vas greška eliminirati može puno čak ranije nego što se nadate. Pa tako, sviđa mi se to zato što ćemo steći puno više iskustva što nama kao mladim borcima najviše treba, gdje ćemo proći okušati se sa najboljima iz regije, tako da ćemo znati na kojem smo nivou i da nas i šira publika upozna, a i da mi sami sebi vidimo koliko smo kvalitetni. Meni se sviđa ovaj koncept turnira jer zbog iskustva iz boksačkih dana vidim to kao neku prednost nad konkurencijom. Ti već imaš iskustva s tim. Vidim tu prednost neku i to me veseli. Patrik, startaš protiv Hrvoja Stepića, sam si već rekao, ban tim, već samo po tome možemo tu očekivati da je on Hrvač prije svega. Tako je. Pa pogledao sam u sve mečeve, radi najviše to hrvanje, kreće nešto iz stojke, ali baza mu je hrvanje i tu se najsigurnije osjeća. Ja sam dobar u svemu
kako on ima 5 mečeva i to profi 5 mečeva, ali opet ja mislim da je iskustvo na mojoj strani, ali imam puno više amaterskih mečeva iz svih segmenata, tako da meni uopće nije ni strano, ni hrvanje, ni parter, tako da idem se pokazati. Hrvanje ti ne bi ni da trebalo biti problem, jer radiš sa Pančijem. Tako je, pomagao sam njemu najviše u pripremama i Pejiću, tako da mislim da stvarno imam najbolje sparring partnere i najbolju priliku za pokazati sve. Dobro, drugi dio da ždrijeba, da prognoza, jel može kratka, da sam neka kiša nas se hvata pa... Da, pa mislim da bi trebao dobiti Mildragović, da će Žiga dobiti i da bi trebao dobiti Golub. A onda, znači polufinale, Milidragović i da Žiga, kako bi to prognozirao? Kog vidiš kao svog protivnika u finalu, gdje naravno da sebe vidiš? U finalu, a vidim Mildragovića. Džani, zagrebački duel protiv Brkana, koji se već borio protiv dvojice tvojih timskih kolega na FNC eventima 1-1 ima protiv njih. Naravno, cilj ti je da to sad bude 2-1 za vas, ali svakako opasan protivnik. Tako je, mlad dečko, hrabar, dolazi sigurno po pobjedu, tako da ja ga gledam, ja sam ga uzeo maksimalno ozbiljno, ali ipak mislim da sam ja razina za sebe i da ću to pokazati u subotu. Kako se kod tebe, znači turnir cijeli čini taj drugi dio ždrijeba, prije svega tamo na sve ubada u oko Andi Vrtačić, dečko je bio kickboxing, FFC prvak, to svakako puno znači. Da. Pa odličan je kickboksač, slažem se, ali MMA je druga pjesma. Tako da vidit ćemo sve, nisam gledao MMA mečeve, zanima me kako će to sve izgledat. Protivnik mu je Đorđe Bukvić, tako da bit će to dobar meč. Ostali borci tvoje kategorije, kako misliš da bi to moglo biti? Kojima još? Karačić, Krofak je mislim... Karačić, Krofak, tako je. I ne mogu se sjetiti drugi meč. To će biti dobar meč. To će biti dobar meč. Znam, borio sam se protiv Karačića, a i trenirao sam s njim. Iskreno ja nisam očekivao baš da ću onako proći kroz njega, jer je on stvarno na treninzima pokazivao neke onako dobre stvari. Ja sam očekivao da će to biti tučnjava, ali eto vidit ćemo. Krofak isto znam s treninga i mislim da će to biti dobar meč. Tako ne znam koga bi. Možda dajem blagu prednost Krofaku. Prva je nagrada cijeloga turnira KSV ugovor, za sad je da sigurno dobit će ga jedan borac, naravno ne možemo biti sigurni da će to biti samo jedan, ali jedan je da siguran. Što mislite da će biti potrebno da baš vi da dobijete taj ugovor? Pa što se tiče tog ugovora, nije da sam nešto i zagrijan za taj ugovor, jer mislim da mi treba puno još iskustva da dođem na tu neku razinu, jer stvarno imam vremena za napraviti velike stvari. I tako da ja poslije Armagedona mislim otići u boks malo, odraditi tu koji boksački meč, čisto zbog iskustva, zbog bolje stojke, zbog tako tih stvari, tako da se meni uopće s tim ugovorom ne žuri. Dobro, mladci, da svakako izuzetno pametno razmišljanje, da kažem, tako zrelo. Da. Ti, Džani, ti si već to napravio. Ja sam to već napravio, tako da mislim šta god da bude nakon turnira bude, meni je bitno da pobjedim sve mečeve, a sad hoću li dobiti ugovor s KSV-om, to mi je manje bitno, jer kad ću se naći tamo, tako da se ne opterećujem s tim uopće. I još jedno kratko samo za tebe pitanje, da li ti stvara pritisak to što te Forgi redovno spominje, kada se spominje koji su najveći ATT potencijali, ako te prvog ne spomenete barem u prvih par? Pa iskreno ja pritisak ne osjećam nikakav, meni bude mi drago kad me trener pohvali i to je to, veselim se mečevima dalje i to je to. Znači više je motivacija. Da, motivacija, to vidim kao motivaciju. Kao i taj status favorita Armagedona, da kažemo tako, platit će ovo i za tebe da vrijedi. Da, pa tako je, pa slažem se. A mislim da smo mi taj status realno i zaslužili, stvarno ne izlazimo iz dvorane, pokazujemo da smo iz dana u dan sve bolji i bolji i da se od nas ozbiljno očekuju ozbiljne stvari, tako da mislim da imamo svijetlu budućnost. Momci, hvala vam.
sretno i možda ćemo razgovarati ponovno već u subotu poslije borbe. Tako Hvala je, tebi, hvala tebi vidimo puno. se u subotu. Pozdrav.